Dobar dan ekipa i dobrodošli u još jedan video Balkanskih gurmana. Danas neka malo drugačija priča. Došli smo na jedan skup gdje se nalaze zastavina vozila. Naravno, ovo je klub Jugoslovena koji se nalazi u mjestu Herzogenaurach i ovdje će biti nešto od klope. Mislim da se vrte jagnje i prase, a trebalo bi da budu i neki kolači i pečenje. Ovdje smo zbog hrane, zabave, druženja sa našim ljudima i naravno dobrih automobila. Ostanite uz video i pogledajte šta se ovdje nudi. Tvrda glava, što do podne uvek spava. Pozdrav ekipa, evo sastali smo se sa Borisom, on je ovdje organizator i ja sam htio da vam se zahvalim što ste nas ovdje ugostili. Hvala i dobrodošli. Bolje vas našli i šta bi mogli da nam kažete više o ovoj manifestaciji, koliko godina se održava? Vi ste organizator, kako to funkcioniše? A ovo je sad treća godina da se održava ovdje znači skup, miting, zastava i jugovozila u Njemačkoj. I eto, rođeno prije 3 godine je iz neke ideje da napravimo neki roštiljčić i onda su se odjednom 18 auta prijavili, došli su na kraju 21 auta, već 2021. je to bilo. Onda smo imali prvi skup ovdje. Protekle godine smo imali u Michelstadtu kod jednog druga, isto iz naše grupe. Nismo mi neki klub, ali u stvari smo kao neko udruženje ljubitelja ovih automobila i ovaj se skup sada drugi put ovdje održava u Herzogenaurachu u klubu Jugoslovena. Baš lijepo, baš lijepo. Vidim da ima puno vozila i puno nekih stranih tablica. Ljudi dolaze iz Austrije, iz cijele regije, iz Njemačke. Da, iz Austrije, iz Njemačke, iz Švicarske su došli. Neki su putovali po 8 sati ovamo. To je stvarno manifestacija neka, da kažem da je fenomenalno koliko se ljudi potrude. I mi smo isto se potrudili što bolje da to održimo, da ljudima bude lijepo ovdje i da ima dobre klope. Znači, bilo je juče i danas ćevapa, malo kolača i sad ćemo na glavno jelo da napadnemo na pečenje, janje i prase. Mi smo i zbog dobre atmosfere, zbog dobre hrane danas došli i hvala vam još jednom. Recite mi, u budućnosti planirate svake godine ovako organizovati? Da. Gledaj, ovo čudo bez vrata. Ništa, nastavljamo. Znači, ovo je u svakom slučaju, svake godine ćemo održati taj skup. Sad nekako i planiramo, želja je tu od nekih ljudi da održe to po 2 puta godišnje. Znači, proljeće i sad na jesen ili pred jesen. Tako da vidjet ćemo kako će biti planovi, gdje će drugi put biti. Naravno, klub je uvijek otvoren, klub Jugoslovena za to, ali možda ima interes naš drug Ivica Ninić iz Michelstadta da to održi ili jedan od naših, da kažem, članova negdje na drugom mjestu. A inače imamo isto fiksan termin u Švicarskoj kod Duška u Schaffhausenu, koji Duška Kugla, koji to održava isto u sklopu Oldtimer kluba, zastava Oldtimer kluba u Schaffhausenu. I obavezno bude dobre klope. Odlične klope, znači stvarno je fenomenalno. A jebi ga, treba se nešto jesti. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu, ništa, sad ćemo malo da testiramo i hranu i sve najbolje. Još jedna informacija za kraj, ko želi da isprati ovu manifestaciju, gdje može pogledati, na Facebooku ili gdje? Može na Facebooku, imamo internet stranicu, imamo Instagram kanal i onda će moći isto kod vas da vidi. Naravno. Ništa, to bi bilo to. Čuli ste sve potrebne informacije, mi idemo na klopu. Ostanite do kraja uz video.
Evo gurmani, uzeli smo za početak jagnjetinu, ko se uželi domaćih pečenja, hrane na ovakvim skupovima također može se naći. Za početak krećemo jagnjetinu da seckamo, ide u porciji sa hlebom i sa kupus salatom. Znači od jutra se vrti. Uvijek je lijepo kad se pronađe domaće pečenje u Nemačkoj. Za jagnjetinu mogu reći da je skroz korektno. Meso lepo usoljeno. Uopšte nije prejako. Malo se taman prohladilo, ali još mlako. Što se tiče prasetine, čim se malo ohladi, napadamo i nju. Jako lepo meso. S obzirom da ovo nije neka restoranska priča, da je ovo neka priča jednog skupa, jedne organizacije, mogu reći da sam sa pečenjem prezadovoljan. Salatica. Kupus fin, ali malo jače začinjen. To je to. Suština priče je da se vidi kad se neko uželi pečenje gdje ga može pronaći. Tako da do kraja ćemo prikazati šta još ima, a vi nemojte prekidati i ostanite do kraja. Evo ga, meso u prvom planu. Ništa ekipa, nastavljamo, stiglo je prase, ima jako puno ljudi, neću mnogo pričati. Uglavnom da vidite kako izgleda i praseće meso, praseće pečenje. Imamo mešano malo katine, malo ima svega. Kožica je još uvijek hrskava. Meso od uče. Porcija je fina. Ali najlepše kad se kožurica uzme i hrska. Eto ove gurmani koji su želi pečenja, neka prati kad su ovakve manifestacije. Jedan jugić je upaljen. Šta sam još htio da prikažem, domaći kolači. Uvijek dobar izbor na ovakvim manifestacijama, nisu industrijski, nego žene prave domaće kolače. Ja sam uzao ova dva da probam. Neki čokoladna kockica i kokos kolač. Volim ove domaće kolače, znači kad ima lepa kora, fil, čokolada, sve. Lepa priča danas, vidjeli ste. Što se tiče cena, ostavit ćemo da se vidi u kadru koji sledi. Tako da ja bih završio. Hvala vam što ste ispratili video do kraja. Ovdje kreće žurka, sad bit će puno ljudi. Na ovakvim manifestacijama možete pronaći uvijek isto domaće pečenje, ćevape kao i kolače. To je ono što sam htio da vam prikažem i ostanite uz balkanske gurmane, pronalazimo još dobre klope. Prijatno!